Whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei fo i tai au, o se mai al whaafonga o tala o le nei fo i asolua. Ua talia I lalo tu unga le whaonga o le waila au le Pfizer BioNTech, mo tui o le whanau mai le sefulu lua nga I le sefulu lima tausanga le mātutua. O le saunoanga lea le tamai taipa le mia Jacinda Ardern, ma a o talia whaatala noanga muli na tā ua Jacinda, o le vai tausanga lea ua talia I atu nu e pe o Kanata, Amerika, Europa, Britania ma Japani le whai o le tui. Whaamtalaina Jacinda o le whai unga whaia ma le faaatetele o le Medsafe, na fua le iso e nga wha scientisi ma wha maumau tau le soifua malo loina la tamai. A whai ai aloa ia, o lona winga e ono whaia nei tui I tua ia onga e tu sama saunoanga le tamai taipa le mia. Ma e ono whaia whaatasi ma tui o le lautelo le atunuu, le e amata wha asolo I le masina fou. Whaamauti no fo e Jacinda e le toe o ka nisi tui o le Pfizer mo nei talavou a wa o lava tui o lo iai I le taimi nei. E ui o lewa Ioe le Medsafe e whaia tui mo le sefulu luanga I le sefulu lima tausanga. O le isila asanga le toe o le fola sia I luma le kāpeneta mo lana whaai unga aloa ia. Ma o lo fuafua lea e soa lau pule I le vai aso I luma. Ai mo whanau wono tausanga anga I le sefulu tasi, ua whaailoa I le whaatono o le soifua malo loina Dr. Ashley Bloomfield, o lo va ai nei iai. E se mai le Ioe le Medsafe ma le malo, ai a tuu mai I matua e le whaingofie. O nisi o fina ngalo whaalia I le poana po I tala le News Hub, na whaalia I le Popole o se tasi o tina mai Lower Heart, I le vave o natalia o le whaonga o le vaila au, mo whanau se fulu lua I le se fulu lima tausanga, o le Popolenga lava o le fia mauti noa pe saunga le mu whanau pe a whaia le tui. Peita I se tali al tamaitai pa le mia Jacinda Ardern o le toa tele o tagata Niu Sila e whaia tui, o le sanga mausa li fo I leo tangata kiwi e te e atu I le whaamai. E tu sama le lua se lau onos fulu lima afe whanau I le vai tausanga lea, ma e ono ave I le whaamua mua e whaia o lato tui pe a Ioe le kāpeneta. O lewa Ioe le Medsafe, talia se tala al kāpeneta le vai aso I luma po o na tu atu foi. Ai pe sau le whai unga Italia o lo I mātua o le whai Italia e whai ai tui mua lato whanau. Ai mai le taitai o le atunu u whaapia le whaatono o le soifua malo loina Dr. Ashley Bloomfield, e maututusa o la ua te aofi I le saonga le mua le tui mō whanau. O le poana nei o le ato e saoloto ai fe malanga inga le vao Victoria I au se talia ma Niu Sila, o le whaasilisilanga lea mai le matanga luenga le soifua malo loina na po, I le lata I le masina ato a talu o na tau fia le feoaiga saoloto a Niu Sila ma le estete. O le aso lua lima o le masina talu ai na amata tau fia I mo sina taimi le tu mau ma faaaoga mai ai lava a o tau ma whai Victoria e tau fiofi, le sosolo o le siama I tua I lana community, e au fia I Malaysi tu ainga siama fou le o sau le Delta. E ui o leana toi tatala fe malanga inga mo le sone lanu mea mata mai me le pone tau nui Niu Sila I le aso valo le masina nei, peitai, o ia whainga malanga whaapitoa mo na o tangata kiwi na poloka I Victoria. O le toi tasi le minute tales fululua I le vavea o na nei le toi tatala I le fewa I saoloto, ma ese mai le whaanofo e sea, o le a le toi mo umia foi le tā pau whaamao ningo siaki e negative le Koviti ai le ia nga I le vaalele. E ui lai le sau o le tala fia, o lo whaamalo sia pia le matanga luenga pase se feoaiga e mata I tu a ungol fulu, ai mai se o le tatawona nga I mo siaki pe a amata whaalongoina. Ai I se tala lata mai Victoria, tali tonu le vaenga le soifua malo loino le stete o lo ua saunga le mu le community, ma o lo whaawau pe siaki masani o le Koviti. E ui e whaafia loto le fesoasoani mai o le malo, ai e le lava. O le saunoanga lea le councillor mai Manuka Ward, Al Filipaina I tala e tusa, ma le se lau wafe tala mai le malo e fesoasoani ai I ainga ua aafia, o no le malo se o le asiosio na sau I le aso tuonai. Ta ue Filipaina I tala le News Hub, le whaate ia o ia I le na o le se lau wafe tala, pe a fua lea I le telo mea to tino wa whaale angaina. O le fesoasoani le nei na whaelo mai le minstaya Chris Faafoi, o le a amatai ngā luenga toi whaale leia mo le community wa aafia, ma o le a whelongo na I pea ma le Auckland Council. E o mai lava I le aso na nafi o lo ngā lulu e pea le vaengo whaalablai whaafua se ia au kilani e le ngata I ngā luenga whaamama, a o le tau mawhai e toi whaaso o le ele tise I whaale na whaale angaina. O lo o tatalo Filipaina, ia le ngata I le fesoasoani mai o le malo I le se lau whawhetala le ua whaamatu mai. Ma tala whaai o le tae au, se 10 miliona le fesoasoani a Niu Sila ua wha o popo mo Fiti a o mawhatia ai Fiti I whaingal Koviti. Se lau luas fuluono isi cases fo wha amau ni a Fiti le asona nafi, o le se 10 miliona a Niu Sila ua whaailoa.
o le alu leisi afa nga i le malo mo le tau fofo ino le Koviti. A o leisi 5 miliona mo so saiete o lo ngalu lue maainga e ala i le sapala ino tau mafa. E se mai le fesoasoani tupe, o le foi tau nu le o malanga o tangata so e whaapitoa tau le soifua malo loina mai Niu Sila nei ma au se tālia, e fesoasoani a Fiti. E lua suia Niu Sila lo fai malanga atu i lea o malanga, ma o le mai aio le whaanofo e sia mo le fitu a soi Fiti, o le anga lulue i loi tua mo le masina a toa ma va ai po o ai si tu e mo o miai le fesoasoani. O le wha malamlamanga lea mai le minsta le vai whawha Niu Sila na nai a mahuta, ma a whai ai Ioe le Medsafe e saunga le mule tuia le AstraZeneca, o lona winga o le aawina tu fo i Niu Sila le afa miliona o nei tui le masina fou. I reporti a leitio a Niu Sila, e ui le faatetele o le Koviti i Fiti, e le o mana o lava le malo a Fiti e faia se sa po o se lockdown. Tala nao le tae au manuia tele nei asolua.